pressmeet puthot kang ni thunang ko thekela halo kedam tangar ni Laichen England alangli non ke BJP spokesman lobon tapen alangli tum risang hotum salawar be alang tum pen APHLC a party aphan mate jay kathar aphan lapen nilitum youth wing aphan lamboy nang ipido ase halabang so lamboya along nilitum eson soni alang tum kaningje puthak nilitum rara phan ka clarify aphan nilitum nang tum hanang chopapon lo lalo alam the bangela phanlo Laichen England alang le non ke BJP spokesman lo alang li nilitum phan mate jay kathar aphan kar bok alang li halabang so press meet long pulo alang li tum ke bongo sena aphan thang kachini awi pujikipu aprang si alang li ke ninge bangke adun thu alang li ninge thulilo bongo sena lake extremist organization putang palang li putu da nang tumar ham tha alang li aprang pulo bongo sena phan itum thang kachini awe afi bang putholo bongo sena ke lake extremist organization pu tang de alang tum bongo sena phan chini nelang ma a question bang gela halo sitame pini kemang hu dami mi alam mang gela halo bongo sena ke isi extremist organization bu chini lor afisita alang tum pini arni bongo sena aphan kar biang long men terek nangji polam thei latum ningji hai wangwe mate ningji ji kopia potlo bongo sena jong si or lang chini pa me kalo chini ne polam amat si avelo lake pini arni ala so extremist organization to aphan kar biang long men terek phit nangji dak pidolong lepo alam alang tam lam theta ningjeje laben piniar ni dalang to puthak FIR ki pidam ta abe hal nil tum kamang hudam me the bangke nil tum APHLC party benke ar ding club enta bongo sena against alam ki ningje piklo bongo sena kar bianglong do laben alang li tum pena job itum a death long refund phere me rada phang tum awareness na than no la pen kini tum FIR amatan tum pidam lo ilum theglong loke kidam tangarni otor borbil lo ningkan plikya rahini ki chok bongo sena ali dar hak kolkata ben sigi bang dak seke nangi pi lake iltum local news long si tum theglong dak lo alang li tum jokta chini pamele te bonda piniar ni alang tum insam dun ria bang sinil tum ke kamang mimi alam mangkel halo latum pulo karbia tuman ke bongo sena pusi APHLC ame phuke ke ningje pusi ke ningje niltum la leki jong dang kali bongo sena phan ki kroidun kirai dun akar bia tum phansi nilitum ki jong dang kaduk ka akar bia phalen tum ki pidam ko ki pudam kali kedam tang a press meet hut alang tum bongo sena phan kirai alam the chapaklang mati komane jongsi komane hon apran ar mudiat lo polo dang te jay kathar ke press meet bang sera saraksi oppose dun pititi ningje dun pititi kar bianglong sudluk SODAK atumon kahino atumon ke jak bujong se lam the ningje dun de chisong dun de pati komentir lo chisong boke lasi alang tum bongo sena phan kirai alam the ke ningje pena posi nili tum alang phan kipu kar bia khei phalen tum kipu dam kali lasi tum alang phan kar ju thike la halo ke nangli tum bongo sena phan kirai rat ke nang tum bongo sena phan ko pine ke cherap the dung doma la solam sen tum kar ju bisaralam bini komane koila kang hua bang sangti arlong kang hua bang jongsi hala tumnon komane ka chi don dun do polo dang te hala ka chi don dun bang ta ka chong hua bang lo kente
jong si bongo sena heno extremist bolang dum chini lor sita alang itu birudhe thurthe alang thon kirai dun pulonte lake manghui me lo lake matha dame me lo alang dun ka cherap dopu lake APHLC amai phule ki puchate kailo pini pure the as a newspaper lo ta klang la lake bongo sena alam ke lake nang tum lang thame lake witness lake sentinel long do de lake da sentinel pu a paper long sta ke pu yo do lake da talk do yo de struggle for bongo bhumi from Assam land de that talk hello bongo seni cadres de bongo sena cadres active in Nagaon and Karbi Anglong lake lang tum sentinel long local people long apina phaklang thu boni litu ang tum bongo sena avi pasi kan nge di lake Bengali Sikh separate state lake paper long sik to side lo kan nge thap khali jaya ka thara ke hai lake bongo sena another treat to Karbi Anglong da do thala hon da ho tasota the Times of India long de ho page 4 long lakto forum blames bongo sena for Karbi unrest why ta so tha se dupik la lasi lake kachile malam kali alang le tum chini lolo ki alang le kan nge cheng ho statement ma ke bongo sena bang thang ke chini avi pule sta aphe bang ke latun ke extremist organization bika ami thanga masi chepaklang dak lo di chini pamelo lang itu te chini pamekal ko pie polo bini bongo sena phang tum kerai dun re la halo la pen angko il tum chithanam thuna yela mangel halo nil tum kan yang tum mangke lai chaning le jai kathar phan kipuala Karbi Anglong phan thangna da contribution ave pusi Karbi Ekhei phan jai kathar ke hai council long alom sowet alangli that psychic claim long unhut Karbi Ekhei phan bangko ansi sakuria kijoy ben kipima nampak klang nangji pote alis nampak lang dak chot kali Nagaon ke do Karbi tuma phan Sunitpur ke do Karbi tuma phan lakadu kawya hakhi nangji polo tangte ne tuma paklang the laben Karbi atum phan alangli rab ma rab rima ke dam tang last la MP election aprang seta isya video viral logedi ino da Karbi alangli rab media phan kithan alang kala hi lam ka hoklo jongsi la ka du gavia video footage nangji pote tum enam det pu labang so evidence abang jongsi ni tum paklang thek det pote lai chaning leng kopilo jaya ka tharang gitu poke laso ahap per bang gela jongsi la so evidence paklang dam thek pulote alangli dia chuhang nangji te thang na contribution abi bisalang ni kini ke te blinder alangli ki lam kaningi mane thang na evidence abi pense alangli ningar lu ka matha pen ling si kaningi alangli la salang hone spokesman ki pige lagi sungkrungi la BJP tunta non hue alangli ko sona muni ma kadu we chini lo la sila puson ki boktap ki bokpru abang ke chok chela pen Karbi ang bong mate inglong Ekhei ang bong division ki wan je alam mang ninje je det nei ko mane fan ame thang jungjung political party afan alle afan matha pen radang bong ki padu soju alam mang ali ninje je sakime alang li puni tholang di bong jai ke thar ke autonomous state pen 6 sidul a division ki wan ji fan sika bori Komentulo jaya ke thar 6 sidul open ke autonomous state angbong division ki ban jalam ke ningje isibak a video clip do putana peklang tha isibak statement do putana peklang ek tha ini jaya ke thar ke ha ra phan lam ki than ka ningje ke la halo itum autonomous state nangji tabangso autonomous state ke tum general state ka leader nangji laket tribal state nangji tribal state nangji polo dangte itum 6 sidul paragraph 20 bb ang deng pensi itum hang nangji lalo polo te itum tribal state itum longote itum ki jokwan dopo general state do polo te itum inglo kheban ki jokwan ave de ji pusi alangli ke than la 6 sidul pangtang nangji polam ke lasi polo 6 sidul ke la anu jok pilo ke 6 sidul lam ga prang ningkan thong ka prang chingki ji than elo pusi kan ni ko pialam ka chingki ji than tin ratum chini ma la sila kadu kawe 6 sidul ma aki memu chot sama sino autonomous state pa are autonomous state
nang pu itum phan 6 sidul itum phan nang ki pi athita la helu 6 sidul arona ting pen si itum inglo khe phan nang ki rai kom ji ajak kong an alam an harak do piat lo lasi 6 sidul paragraph 20 bb angdeng pen itum tribal state chipalong nangji hala solam si ji ai ka thar ka nangji la general state lo pade itum ki sung du ko gi aho kala mulaki itum chophodu nuji ma hala Amit Shah tum son akhe tum son Modi tum akhe tum son ha itum chung pambar nuji ma non itum autonomy doko 6 sidul non itum la na donang pidera pini kon itum pini itum adet itum ki jokwan ave itum andeng tin lang dam beta itum pini ki jokwan ave alang itum ningje thulang jai ka thar ke development ha ningang he ko pini development ason lam ke akang pa klang lo botela ke aning oi pu are ko na lo development ke pini itum theglang lo towar ka ve school ke me rara tum risoi janum sakuri ke long leban hang jolo apor teng salary pilek the alang tum ke reng me sera bosa ki duk chini ni delu tapini inglo khe tum ko ansikar biang long ki arat tum ke ki duk ki sung je chak nang ma ke lanil tum ki chini pa melo ne me kan thek talong lo lake hakhi nei nang paklang pu ki dam tang ning kan borjan homasti arlo dalong gawi pen jo anula munit Jingko ma prantam julo la development lo mala pini dak dipu ben la ke headquarter lo kar biang long ke dipu ke dak pen kilometer phok ke palo to towara ma sebe la ke nang tum chini lo ke hakhi lo ke la dak badalo dak kosono pula so dewan busti towar dam tha la ke rong kailo ke dak dewan busti la ke ward number 1 lo dam tha towar du ma dak la am tha ande ko busti development akam ki claim pula ke ningi lo la tum la non la over bridge ki mana potong development lo botalan muche mathama la tonisis homosti long la non ministry dung ka pakim krai potong tum develop olo boi atum ka chitin ma are la 26 homosti long ministry dung ka pakim lo tema pini bangko anari so jang tum sila bangso ministry dung alle ke long lo itum chithanam thanang langdam sana ada tanah paklang tha la kim der bangko anari so jang tum dakali ke long lo la hala bangso a ministry dung ki kim komar la contract dar ke ha kuti cap se isi ministry ke pakim la hisab lo bode tum 260 crore ji la 260 crore a contract dar ko mat lo da kar biang long tum ko mar lo paklang khato nil tum ha hala hai tangka ko mar lo ke pon ke la si develop ul pini kar bi khe mat inglo khe tum an ki tum we ben hangjola se ke chilang jia phana var sai ka be se along poisa ke cho hang tum hangjolang non school fees keeping away non barika hut khiti ki claim ye phan thang not our sabe sita alang li tum la asia room dopo a dor ki so a hora ogjun po halo development pu jitin ko lang krodun de la song ke nil to peso sia tum ke last la pusona ki du ki sung ben ke pe jog ye bang si pini je ai ka thare ka ja binong a hok pet amut pi lam ke nang tum je ai ka thar a hok alam rara phan ki thamena posinang tum ke thra political along klamong sunong sita mithang anghoya phanchot kali danang mithang apok phanchot kal nei lake rat aphansi claim pi nei pini APHLC ke politics lege pathe gali rat si ke pathe lana tum ning chibino khe hans ke pathe kopilo contribution hai alo ma ja ke thara ke hai debt pen claim kle debt potena ar bok no nang tu no lake ni tum che chakji lage jakas a movement hu isi apport mesen opportunity long je ek thar hempre ki palongji phan pusi ki pu are democracy alam chini pameno ingleng sama ke hai jong si ahok ha labu pin kumane mane asong mena kachi song mesi la bangso hempre palong te nang li tum BJP long ke do party an sun labra chi so ro ma tin de autonomous ter phan long lok ke pin majority nang li tum lo ke ente pi phalon de nang tum election ki thodun na lang MP MLA MSC ko pi phalon tum karplung na lang ki thodun na lang jong sila pu ko mane ke song menta autonomous state long un polo tangte nang tum chini pameka lo kente jong si la election patu the pin menta hai mane la bangso autonomous state ban un polo tangte nang tum chi song si dan non ban tum
arjab ndit non election hu people tum arjab ndet ken the halal ke the na question mangi pini na tum lai hu alam ke than pe na pot jaya ke thar ke lapu thang bak be alam pe nang tum rap phang ke pamang hui pe ke kar biang long rat ke nang chomat long tang lu thar ve ki thor ki yor ke nang tum se thar ve ke thor ki yor batai kon lang tum ki jorun po ab batai ki jorun ne lu lai klang dak lu la pen England sang hoge hala jakas alam chipudam de la ding tho po alang ki umas pu da ki sting du na bang jakas movement hu United Movement for Autonomous State jakas movement ki prungkir husi umas pu sting bang alang ki ha ta non bang ke jakas alam kan ningje ki ban ke nil tung ma tha peng polong te la jakas ang bong pen epi sa ang ko mane lam pachitor ku nang po phansi lam ki ban ma tu tane tum ke honde alang tum pha aho kalam mulaki BJP tum ningkan kep kar biang long charialo MSC MP ang hoy kala ke ningkan thok paralun autonomous state ko natlo kar biang long ratum autonomous state amen pelala thon vote ki bigali ma ta autonomous state ko natlo away what they have done to earn our vote for the last 10 years kubilo tum ke claim ke tum public vote nang campaign they have nothing they have done nothing thana claim klike corruption sing dung theklong ke corruption alis na paklang ni na paklang bu ahok alam mulaki alis na paklang ni na paklang bu nang tum chimara tha mi thang chimara la non BJP long ke do asong jap tum an nang tu hana kilang ele la bang solam nang ki poli sitai tuma dead long ri mesen ni pusila bang solam tum kaning je thang bak belen tum kaning thabrat kali epen istilam thandak nang tum nang tum BJP a party pen ke akimi autonomous state ki PJ fan ke a provision a ve thandagon people tum thana hide lake la bang solam people tum disclose a hide rada fan thana hide people il tum theglong lu kidamtang sari tarigani la result ki pi hurmata alang tumat a media chief convener irong pi stang home as ningjelu nili tuma fan BJP party pen ke autonomous state ka create je fan akimi state ka create ban ke tum provision avelang pusialang dan nge daklo la pelason dak taxi that MP election prang Omar Singh tisto ki hai afan candidate ka welcome hu that gobos afillo halas hur astam pen kiwang istera president BJP president afan media dan karjudun hu autonomous tera aputha karjudun hu kopilo alang li lam theke boy tekang autonomous tera aputha ni tum non chingwai belang mo haider afini tum chingwai panpo la haloma thandak no lai huelang people thanda ka hedet ke nangli tum ang ho ben ke autonomous tera lam ningje sidanang tum ningar loke autonomous te pe lok vikhangjang alam mangela halu lasi nang tum ba thang bak be je ka thara ki hai pan ki bok thap ki bok pru alam mangel in ton mel rap a sentiment of han nang tum chong thui re chilem re alam mangke ka chak si ki un elu nong ki lasi nang tum hana chunuria thekel halo spokesman ta ki milang personally lam mangke phar pa me ari pa me pele nang li ningje sonde me parji alam mangke la penali tai nura songjap polo me thanga phana songjap polo di songjap po si pini ke nang hox nang hana spokesman ta me nang pilo ingleng sang ke hai la si spokesman a teng se lam ni pe me nang pu la spokesman nang ki pike BJP party pen ta pachu ba lam ning jenon pu phana nang ki pikal di ta hi mini la si ni litu no chunu ri lam gal halo la jai ke thar phan panu lora bang chokche aki chokche do approve pe klang no bongo sina alam nang tum kiwan di lapen ke thang contribution ave polam kaning je lapen ke jai ka thar tum rada phan ke pamang hu sik sidul lapen autonomous ta angbong division ki wan je phan sik thak ka chistik thang nat division ave amu hen di peklaro no autonomous state nangji lake 6 sidul pergap 20 aro teng mese nangji lasi jai ka thar ga rapan ke thang o inquiry lam do ningi delang tum jai ka thar mese inquiry nahi hala bongo sena lam putha are bongo sena ke dube klang dak loke immediately rang tum sarkar phan ke chunuri nahi ke lai bongo sena phan inquiry pamis ti al tum phan tak pen terek nangji pa plung nangji pusalang tum ke hang nangji nong ke jai ka thar mese inquiry nahi pu nangji pia phan la
kopi apa no lagi lalu alam lagi lasi alang tum ulta fulta alam kan iya bangi lasi rada pan lasan pemang huri nang tum dai na karbi aposi karbi hancing honangji lalu nang tum pen karbi nang sando polte aju dame open dolang de delimitation alam ningje dilang ni lalu tu de ni de delimitation alam ningje ing nek me interesting na solam pa nang tu bang thanda ko pini State Election Commission pen delimitation a meeting hang lo Guwahati lo lasur karbiang lo political party don na hang lo kwana political party yang bo alam nili ningje jelo sita BJP party pen dak representative dolo la pen nili tu party pen dodon lo pen congress na dodon lo hala so delimitation a meeting along latum a delegate kache doy dun mang ke dorsing ro ha ki hai MLA la pen ke omor sing tiso ki hai land and revenue em alang tum phansi delimitation a program lo toy dolo BJP party pen la pen nili tum ke jay ka thara ki hai dolo la pen tum party dolo hala so delimitation a meeting along dorsing ro ha ki hai selam ni dun lo minute istira jenten minute hinil lele arju dame nang tum seat ke pabat dangi ke pa jum ngai alam ke alang ithe nat paning je la pen minute siang bong kwan si lam ningi un po lata asi klimur thola aho kalam mulake bisak se poltan tum arju den alang tum fan jai ka thara ki hai ni tum party mena porlong si ban nang ninje dun lo minute plikep an bak dokai lam kani dun minute isi lapu ke minute plikep Athema hala so delimitation a meeting along ke asam long do an akithek dinga political party do lablo ha so ang thing nu se card job salam kan yi madidi hala MLA dorsin ro ha ke minute sida lele cher alam singa ngi la pui tuma sar je ai ka thar ke la ke minute plikep an salang lam ngi dun detail thanun lo kar byang long ki du ki sung lam thanun lo MLA asit ke pabat ngi lam thanun lo la pen MP asit ke pabat ngi lam thanun lo hala so ki thandun detail alam thandun pensi hala election commission ta aning samjin lo pusi itum biotalo amasi nilitum asardon pen mesen nitum ake diman alam bangke alo bangke tum rak khodai tikang lo hala so ki pi tikang ateng pensi non MLA karbiang anglo aphan isia sit ken he ba lake alang litu ake hai tudar rohang phan accredit ki pi ki pi jung lo lage lang chini pame nahi lasi la bangso MLA asit ki bat isia kilong ke lake jai ka thara ki hai mate tume pisa party dun ka chunuri dun ki mesen a hok ada a presentation mesen bena potsi lai kelong dun lake a ron pen ningi dun si lai kelong dun lake lasi BJP a party lake credit chu anang nei lake klai da kalam lake jai ka thar alang lake aron ating ben kan yedun bena potsi lake kelong dun bina lapen latum non BJP pusne tum chipen dak bom hedi nili tum chini da tengbote ar hok pera bang non ke angsong da central non ke BJP sarkar kali kedi na tum thekong prong laki NDA government pen bang chelangsi NDA pen chelangsi laki non coalition government mate maybe thik thin non 5-6 mon bang bangla kosono piho no confident motion man delote pitong cheplang pone BJP ke alang tum ke 400 par mate 400 par ni asid longi pusi ke chepen dak mate di pini long le daloge tum theklong prong lage non-ta 140 a constituency ke non-ta ulta fulta lo rizala banke mane a data chingbar bidelu kwansi ke pulma pen non kai sab kwansi ke loma hala so bene a mathematics bangedi chitonte derlo no ke hala so a number bang chitonte der last 140 constituency ke non-ta supreme court long si case bidelu non pending pro unit long a number pen vvpet a number long different derlo 200 different dolang nang tuma thang ke control unit la pen vvpet a machine la hinil a number bang chingbar bidalo 200 different la ko nat pen la 200 different ke bangi lakini tum non ke ni le chiban bidalo ha tumi tum na non ke dinang bon tum non ritarli bom lang so bon na paklang ko media theng la sini tum chini lo BJP ke hai bi non gali lo lagi rat ke APHLC pe hai lo kar bi long da system si kiche pahai latum programming lo pine kam klem dia pusin tungi dot pe milo lagi aho kalam lo lagi lasi ala latum che paro kana nelo
ke bang 3 year ni alang le tum non pen mane itu han blank fair nang ka be pangcheng lasi labang ke rapta la ke chini pamelo alang itu la pen la puson alam bangke rap phang kong alam bangke nang lutum ke than biar vida ji phang sini lutum nang chunuri la ethela like chaning leng ke karbilo chari asong mate KSA long stami advisor mate BD sir aku dobom la la pen HPCF long stami like chaning leng ke chairman tante non BJP long spokesperson alang phan ke pek kon ke nang tum labang so putha kopilo pudon di lang ni tum APHLC youth wing hin pe nilutum hin pen labang so putha kan nije kang tunggal halo la ke actually ningje jide tham dun de choklo ni tumalan thon la ke advice pite adang ni la ka me thang ma chi nam po kar bi lo charlie a song long alang li advisor bidisa la ke kar bi lo charlie a song pote purely la ke isi social organization ke di la ke ala politics long ma alang li pachirap dun lo ko pia thelo la ke alang li hadak spokesman la bangso arpu ding dia prang arona ting polote alang li resignation ji pinang la bachi than tikang na la la bahala SPCF long darak chairman ke di hada ka alang li resignation ci pidesi dak alang li non spokesman la bangso arpu ke alang li deng unai polo people lo alang li hada ka nangi dakanangi ko pia por lagi non me selang power hunger he ben arpu kar ye bangfu pusi da pana klang dak lo he asila solam ke ni yeng tungte sita me ahok alam la ke rata china koi posi na arjulo posi lage thana ko lo ahok lage chok chelo lasin nonil tumahin mengani yang tungala abang la alang li spokesman claim ji polo te la SPC wa chairman ta alang li resignation chipinang po la penke dakar bi lo charlie asong te advisor la bang sor pu ke alang li endun ilo lage khatang lage